Lana-ke wangabe kuthiwa ngampela sizelana ngaphandle kwento ethinta okuthize okuyimfihlo okusasithwalayo noma okusasigujana kunesambe siyothola iphemithi ecourt ukuthi sibangake kube nomuntu futhi ozosibheka ukuthi singene sibangake sabuya sibangake ngoba isikhathi esiningi kuvamisile kuthiwa kuyiwe emanzini noma kuyiwe empophomeni akekho wazi ukuthi laba abawu-5 kugcine kwenzakaleni ngabo kodwa kugcina ngokuthi umuntu nje besiye empophomeni akwaziwa besibangake mhlawumbe u10 wonke nje awuvuyanga iyadinga lento ibuwe ngelinyiso sikhathele umuntu kuthiwa wahamba kwaziwa washonanga kanti ilento le kufanele kwazi ukuthi ekugcineni kwenzakaleni ngabheka ukuthi ekuqaleni wena ungenile waphuma ngoba ngelinye ilanga kosala wena noma ilunga lomndeni wakhe kodwa ngisho ukuthi ngithina ngisho ukuthi ubani okwenza bekukuveza nje ukucabanga okuthize nombono othize. Ngiyabonga. Ngibingelele babukeli beka-TV with Prince Bekumndeni kaZulu. Ngesiyeke ukubonga ama-subscriber ethu. I-subscription yenu are very important. Siyabonga kakhulu, kuyasikhuthaza ukuthi silokhu sinisendele ama-video. Niqhubeke ningapheli umoya. The more ni-subscriber, the more nathi sisenda ama-video ngoba siyabona ukuthi abantu ba-interested kakhulu ngalento esiyenzayo. Ngoba inhloso yethu ukuthi kusizakala abantu ekugcineni. Angifuni-ke kule channel le umuntu mase ngizwa kuthiwa umuntu khona umuntu oke walalela le channel ekugcineni wathi thina uqoliwe. Iyona nto-ke ekuliwa nayo la ngimele nina ababukeli ngimele nina. Ngimele kubani? Kubantu abazama ukuniqola. Namuhla-ke ngizokhuluma-ke ngey'ndaba ey'hlabahlosile kodwa omunye umuntu engayithatha kancane. Ngifuna la sithi ukukhuluma ngendaba yomuntu mangabe ebona ngazuthi impepho ayimsebenzeli ukuthi kumele enze njani kodwa ebe igcina usiko lwasemsamo kodwa mayebona ukuthi impepho ayimsebenzeli ngoba phela impepho i-invite lonke uhlobo lwemoya nohlobo labantu kuze kugcine ku-inviteka nabantu aba-wrong abazofike beyihliphize lento othi ufuna ukuyenza. Ngiphinde ngifuna ukuveza kancane ukuthi before umuntu eyoshisa impepho ukuthi ukhethiwe noma akakhethiwe kufuneka kwenzeke njani mangabe seze wajutshwa ukuthi eshiswe lento. Into eyayenzeka wakudala ukuthi omkhulu nobaba bebefihla. Emva kwalapho ngifuna ukukhuluma ngephuzu lokuthi makwenzeka-ke uthola umsebenzi yini oyigcinayo ngokwasemsamo noma ngokwesiko lethu thina kwantu. Athi ilezo zinto-ke engifuna ukukhuluma ngazo kakhulu. Ke ngiqale nje lapha ngingachitha isikhathi ngiqale lapha odabeni lempepho. Mangabe sekhethiwe-ke sake sakhuluma ngokuthi umuntu oshisa impepho kufanele kube umuntu onjani. Yize-ke bagcina besigxeka ekugcineni masithi abantu besifazane nabo abadedele kodwa sayibeka imbandela. Angikho-ke lapho. Mangabe usujutshiwe-ke la ekhaya wajutshwa ukuthi uyoshisa impepho khona into abantu abangeze bengayitshela noma kuthiwa umdala noma kukhethwe wena ngoba nakho uyinkosana noma lowo osuke ekhethiwe ngenzeka ukuthi inkosana sisenayo la ekhaya. Akusho lokho ukuthi usuphelele ngokuthi uzoshisa impepho. Ubaba uba nezimfihlo abanazo nawe ehambe eyokwenza inhlolo eyimfihlo ukuthi wena ukulungeleni noma akulungele ngoba kuyenzeka mayethi uyobheka ethola ukuthi lento wena awuyilungele uthole seyishintsha sekuba womunye. Kwesinye isikhathi kuyenzeka nje bekwenzeka ebaqoqe bonke uthole ukuthi unezingane ezahlukene komama bahlukene. Mawusukhethiwe-ke kube sekucheckwa ukuthi ukulungeleni noma akulungele. Mangabe kuwukuthi awukulungele ubaba-ke ebesebeka izathu kodwa engacacisi ukuthi yini engabe kusaba wena kodwa ekubeni bekulindeleke ukuthi kube wena. Nakhona engeneni laphana ukuthi ushise impepho. Kufuneka kuqale kube wena olungiswayo kuqala ngoba kungenzeka umsamo wala ekhaya u-right vese uyaphila kodwa wena awuhlanzekile shuthi awukliniwe awenziwanga imikhuhlane ethize yokuthi manje usuthatha isigaba sokuba usufana ne-head of the family. So nawe kufuneke uklinwe ucentwe ukuze ungathi mawufica umsamo laphana ekhaya uklini mase kungena wena mase kufike izinto ingalungi kahle kanti wena owangena ungacentiwe. Okungenzeka-ke futhi uthole ukuthi wena ucentiwe kanti umsamo khona la ophazamiseke khona.
inde i-process yalaphana emsamo. Cansi kufuneka-ke ngiyinike nje i-topic yayo yodwa eceleni, kodwa bekukuveza nje i-clue ngoba phela abantu siyazi ukuthi bayadinga ukuthi bethole ukuthi ngabe kwenzeka kanjani. Ngifuna ukuyongena kuleli yaphuzu-ke uma ngabe ubona sengathi impepho ayikusebenzeli kodwa uyayithanda izinto zamasiko, noma khona izinto eseyiphambene la ekhaya kodwa ngenxa yokuthi nixabene anikwazi ukushisa impepho ekhaya nixabene, noma ningenzele inhlambuluko nithelelane amanzi. Uma nishisa impepho nisuke nibanga olunye ulaka lapho. Okungenzeka noma yini, ngeke ngikwazi ukusho kungenzeka yini ngoba akusimi engitshela iy'dalwa zemizi ngemizi ukuthi akwenzakaleni. Uma ngabe-ke kuwukuthi wena you feel that noma kunaleso simo, noma wena uqobo lwakho you feel that impepho ngathi ayikusebenzeli, ngifuna ukuzokuqwashisa-ke ukuthi into ekumele uyenze ikanjani. Yize-ke siqhamuka kuma-circumstances ahlukene okungadingeka ukuthi ngelinye ilanga sixoxe umlomo nomlomo noma sifonelane. Into ekufuneka uyenze-ke ngoba wena uyimisele ngokugcina usiko lwayimpepho, funeke usebenzise lento yamanzi. Uthole nje ibhawula e-fresh ngoba usafuna ukuthinta impepho. Mose uthola amakhandlela awu-2. That's a serious recipe. Amhlophe ngoba lento yokufaka ikhandlela elimhlophe neliyelo leli eliphuzi esithi liphuzi ngombala wethu nelibomvu, leyo nto i-serious, ayifuni uvele usuke uzenzele yona, ingadala iy'nkinga ey'ningi. Yize-ke abantu sebenolwazi oluningi ukuthi leli elokuthi leli elokuthi, ngiyawazi-ke amakhandlela awani, iyona nto esibhizi ngayo kakhulu le. Iyafuna ngathi unga-consult-a kumuntu odila nawo amakhandlela, ngoba uma ngabe usuka wena uyithathela isinqumo sokwenza leyo nto ngakufaka enkingeni ngelinye ilanga. Kuyafuneka sengathi ungathola umuntu odila nawo guide, uyayidinga i-guidance lapho. Yize ukuthi wena mhlawumbe usune-information ngoba abantu phela bafundile bahlakaniphile, kodwa uyayidinga i-guidance ngoba ngenzeka okwakho akuhambisani nalokho. Shuthi uma uthola amhlophe, amhlophe awanayo imidati eminingi, iyi-guidance le engunika yona. Uwabeke laphana, ubeke namanzi ngebhawula, mase uyaya-ke laphana. Uyakwazi ukwenza laphana endaweni yasemsamo leyo nto, futhi uyakwazi ukuthi uzenzele wena wedwa endaweni yakho wedwa. Asenzi please take note, asikhulumi ngey'lata lapha. Musu ukhuluma-ke lezi zinto ofisa ukuyikhuluma, noma mhlambe uma kuthiwa kwenziwa umsebenzi la ekhaya, nenze isimo esikanjalo ngoba niyabona uma nithinta impepho kuba nenkinga enkulu kakhulu, kusuka umsindo, kube ney'nkinga enibhekana nazo. Niyakwazi-ke ekhaya ukuthi nisebenzise amakhandlela awu-2 without any guidance from somebody. Nisebenzise amakhandlela awu-2 amhlophe namanzi, niwabeke lapha kubhawula. Mase nenza-ke ngokujwayelekile-ke nje, kodwa anizukushunqisa lutho, nibeke-ke nezinto eziyibekwe-ke naleyo nto beniyenza, abenenza umcimbani othize omncane noma itiye elithize thizeni, nenza lelo tiye, kodwa nje nenze ngokujwayelekile. Umehluko kube ukuthi anishisanga impepho kodwa nisebenzise amakhandlela. Kothi-ke mase niqedile-ke ukwenza leyo nto, lawo manzi-ke ngey'khathi ey'thile-ke ayobe seyochithwa-ke, echithwa-ke ngalana ezansi lapha ezaleni. Hhayi phela echithwe ihambe yochithwa noma yikuphi, echithwe khona la egcekeni ngaphakathi ngasengadini mhlawumbe. Kuya ngani ukuthi nina uchithephi lo mlotha wempepho kade nilokhu niwushisa, ngoba amavovo la asalayo uma ngabe kade kwenziwa isiZulu la ekhaya, akekho ongazi ukuthi noma echithwa egcekeni, kodwa kuyenziwa futhi ukuthi kuchelwe ngawo igceke lonke. Ngifuna ukuya-ke laphana ephuzwini lokuthi angithi vese wena usuphumile endabeni yempepho. Awukwazi-ke ukuthi uthi usuphumile endabeni yempepho usebhizi futhi usasebenzisa imithi. Angithi usuphumile empephweni, seyizophambana-ke iy'nkomishi wena uma ukuthi usuphumile endabeni yempepho ubhizi futhi usebenzisa imithi. Awusakwazi, sekuyakuvimba ukuthi usebenzise imithi ethize e-strong. Sekufuneka noma kukhona osebenzisayo usungasebenzisa nje imithi elula engenayo imbandela, njengokuthi mhlawumbe uyihlushelwa izinduna noma umzimba omubi, kodwa hhayi imithi e-serious like ukugcaba. Awusakwazi ukugcaba ufake insizi kuwena ngoba usa-decide ukuma kancane uma nisemsamo ukuthi nisebenzise impepho. Impepho iyahambisana nomuthi, izimpande zonke lezo zinto.
awusakwazi usuwenzani manje ngoba usukhethe ukuphuma kancane empepheni. Sekufuneke-ke manje-ke kusetshenziswe into eyisiwasho noma nisebenzise ichibi. Kufuneka ukubambisana-ke lapha, akufuneki umuntu onenkani ngoba mase nenza ngokuhlukana kuzobe sekuphambana izinto. Kodwa ikakhulukazi lo ozoya lapha ngoba ngeke ungivimbe phela umfowenu mangabe ehambela yedwa ezenzela ngokwakhe lapha eceleni musuthi hayi bo mfowethu ukwenzelani ukuthi ngoba uwena oya lapha ufuneke ube straight and forward. Mangikhuluma ngelento ngempepho, I mean mangikhuluma ngesiwasho, angikhulumi lento ehambe itholakala eyenziwa abantu noma singesi specify ukuthi obani bethi abantu besho iwasho. Isiwasho akusiyo, bancane abantu abaneyiwasho manje. Isiwasho itshe futhi ohamba uyoligubha somewhere, alitholakali nje noma yikuphi lelo tshe lelo. Itshe ahlukahlukene, kuba wuwo ukuthi uliboniswe kanjani noma walifundiswa kanjani. Hhayi ngoba sebevese benze lezi zinto abazenzayo, umuntu bethathi iswahili elithele libe blue abanye belithele libe bomvu. Angisho-ke ukuthi ku-wrong, nabo indlela abenza ngayo futhi mhlambe abafundiseke ngayo noma abatshelwa ngayo izidala zabo. Akukho wrong, bengiveza nje ukuthi isiwasho yinto enjani, itshe leliyana. Ngoba uzwa kuthiwa kunetshe lenhlahla nje elimhlophe, naso isiwasho siyimbalabala ehlukahlukene, esibomvu, esibhlu, esinjani, naso sinjengawo amakhandlela, kodwa yitshe, alitholakali-ke noma yikuphi. Sesidluleke kulolo phuzu lelo. Sengifuna-ke ukungena ephuzwini laphana, ma kuwukuthi usuthole umsebenzi ukuthi fune wenze njani ngokwasemsamo. Asithi nakhu usuthola umsebenzi. Ukuthola umsebenzi-ke abanye abantu bathi inhlahla yini, kunesidalo esisuke sikuhlelile lokho, kusuke kuhamba ngohlelo ley'dalwa nokungawutholi suke kusaphambene into yey'dalwa ezikudalile, amathongo akho kusuke kusaphambene ngey'nkinga ey'thize. Kodwa ukuthi nje uthole umsebenzi kuwuhlelo labo ngoba uma bengafuni usebenze futhi awusebenzi, kodwa kuba nendlela. Asikho isidalwa noma ithongo elinohlelo lomuntu ukuthi ehlupheke. Even uNkulunkulu uqobo lwakhe wayengeke ekudale uma ekudalela ukuthi uhlupheke. Usuke usa-experience nje ubunzima ngoba si-experience ubunzima obuhlukahlukene. Kodwa abantu uma bekubona usuphumelele baye bethe no, unenhlahla, ubane izinto zakhe ey'qondile, kanti cha, akukho nhlahla. Wonke umuntu odaliwe, nawe wena ongibukayo, ngiyazi phela khona osho ukuthi ngazi ukuthi ngisho kuye, cha nawe usazophumelela uma wukuthi awakaphumeleli. Kodwa ngoba unalo nedatha lokubuka lana, ungakhali kakhulu. Khona umuntu ongalandli kwalo nalelo datha. Kwakhona lokho kuyimpumelelo ukuthi une-access ngoba ukufika kwakho ngaleli datha buka i-information osuyizwile ukuthi ingakanani. Let me don't miss the topic. Yabona-ke uma usuwutholile-ke lo msebenzi, lesi sidalwa noma leli ithongo lakho elinohlelo lokuthi usebenze, ngisho ngabe kuthiwa uholela kancane noma uholela kakhulu, lona liyazi ithongo lakho ukuthi lenzani. Leso sidalwa silindele ukuthi ubonge kusona, silindele ukuthi ubonge. Awukwazi ukugijima uyobonga emathongweni kodwa ungakaze utshengise lapha kubantu abaphilayo ukuthi uyabonga. Okay, right. Before ukuthi uveze ukubonga emathongweni, uqala uyotshela phela abasekhaya. Angithi yibo batshela ukuthi usuthola umsebenzi kanjani. First salary, ngifuna ukungena odabeni, first salary, ukuze ugwemeke ukuthi wena mawususebenza uthi imali awuyiboni yenza njani ini. First salary uhamba nayo i-first salary yonke njengoba injalo. Mawukade uqeda uku-withdraw, into nje oyenzayo uthatha le salary, uyaphi nayo, uyoyibeka emsamo yonke. Hawu, umuntu uzothi-ke ngizoyithatha kanjani-ke isalary yonke ngoba phela le mali ngiyayi-withdraw-a, ngithenga nalezi zinto engizokwenza ngazo umsebenzi, nani isizoncipha, angikwazi ukuyithatha yonke. Cha, kulungile noma ungayithathanga yonke. Uma ngabe kuwukuthi ubuhola u-13,000 noma u-8,000 noma u-6,000, kuya ngakuthi noma 85,000, ngiyaxolisa ukukhuluma ngey'mali ey'nkulu, bengenza i-example. Noma leyo mali oyiholile u-withdraw-a leyo mali, kodwa phela ingabe isiba ngaphansi kwe-1,000 bakithi ukuze kubonakale ukuthi imali enkulu. Wenza njani? No, musuthatha lesi slip, zayingekho-ke lezi liphu kuqala abantu babehola ngezandla, kodwa kwakubhala uthathe lesi slip esinale mali engenile. Uma uthanda nje wenza i-bank statement to make it
simple and straightforward. Angithi kunayo ukuthi kudephozithwe emalini wakhipha malini, usuzokuthatha-ke uyokubeka laphana emsamo. Uyabika-ke ukuthi-ke uma ukuthi nisengaphansi lokushisa impepho, wenza le mkhutshana-ke eyenziwayo yokushisa impepho. Ngiyobatshela abanye abantu ngelinye ilanga ukuthi impepho kwenziwa kanjani. Uma ukuthi senikulolu hlelo-ke lokuthi aniyishisa impepho, njengoba bekade ngishilo-ke indaba yebhawula namakhandlela, wedwa-ke lana ukhuluma isayidi lakho, sekuyabekwa lapha lo okwenzelayo uzoyikhulumela wena, akuzukhuluma umfowenu. Kuyenzeka ukuthi ushisa impepho nje kanti akagcwali, ukuthi ngabandawonye akusho ukuthi umuntu oshisa impepho unithanda khona naye esayidini abanye. Kodwa lokhu ngoba kuqondene nawe, uzobe usumtshela nje umfowethu ukuthi uma ukuthi akahambisani nezinto zelento zokuthi yena ucile ukuthena impepho, phuma-ke wena yenza ngale ndlela yakho ngoba usuwakhetha ukwenza ngale ndlela. Kodwa ungabe usubalekele imithetho yasekhaya ngokuthi wena ususebenzisa enye indlela. Funa ubayitshele phela ukuthi wenze njani. Yikho bengithe kubalulekile ukubambisana emndenini ukuze nenze into eyodwa nonke, ngoba umuntu uma esezenzela into yakhe kwalona idlozi lapho kuyalihlakaza. Nomsamo kuyawuhlakaza umuntu uma sefika nenyanga enyangeni yakhe ebuye nalo muthi ungenela ekhaya, nomunye enyangeni yakhe ebuye nalo muthi ungenela. Idlozi ligcine linga-understand-i ukuthi ithongo ligcine linga-understand ukuthi kwenzakalani. Usuyanza-ke uyabika-ke uthi nansi imali oyiholayo, imali ubeka le 1,000 something noma i-1,000, ubeka nalesi slip ekukhulumela umfowethu, ekubika ukuthi umfowethu kuyinto ekanje kanje, vele lokho kwenziwa izinto ngezinto ey'ncane, iy'nkukhu nje, kodwa ungakwenza nangembuzi, ayikho icala. Usuyabika-ke ukuthi hhayi, imali engiyiholayo emsebenzini yiyo lena, ngithi khona nesliphu ukuthi bengene emalini nalena, uyayibeka laphana. Ukubika ngithi ngayizolo kufuneka lento ilale laphana. Uma iqeda-ke ukulala laphana le mali le, ngakusasa phela isizothathwa kwenziwe-ke yonke uhlelo. Ngeke ngikwazi ukulichaza to save the ukulichaza one by one to save the time. And then mose uyoyithatha-ke le mali, asigqoke iy'cathulo laphana namasokisi siyawagumula, kodwa ngeke ngibona abantu sebewagqoka, kodwa angibagxeki, mhlawumbe kusuke kubanda le ndawo ababeke kuyona. Kodwa nje lapha kuyafuna ukuhlonishwa, kuhanjwe ngey'nyawo, kuyaguqwa futhi lapha, hhayi ukuthi kuyaqoshwana, kuyaguqwa lapha, akuqoshwanga. Abesifazane baguqa ngamadolo amabili, owesilisa uvamise ukuguqa ngedolo elilodwa, ngoba phela i-altar leyana. Usuyafika-ke uyayithatha-ke le mali, awuthi uyithatha nje le mali usuyisa esitolo uyokwenza into ethi usuyithengele uyifake ekhikhi. No. Mose uyithathile before uqhubeka umcimbi, usuya kubazali, usuyasho ukuthi nansi le mali obufisa-ke ukubapha yona-ke isalari yakho, ngoba phela ngeke ubanike yonke isalari, ziyabiza izinto, impilo esiyiphilayo expensive. Qala wawuyinika ubaba yonke, usuyafika-ke uma besaphila bonke noma kukhona ophilayo, usuyasho ukuthi naye mama noma baba, nansi-ke imali enginipha yona emholweni engiwuholile. Sebeyabonga-ke, bayajabula. Angithi uyabona i-first salary yakho sekune-happiness la egcekeni, kusazophinde kuphuzwe futhi kujatshulwe. Ucabanga ukuthi lelo dlozi ngabe lingadinwa yini lapho? Yini engadini idlozi lapho? Yini engadini ithongo lapho? Uyabona ukuthi into yakho isiqale kanjani? Zisuka nje. Le mali-ke masuyifaka ukuthi uyifaka kuphi, uyiphatha kanjani kukuwena, mina angene lapho. Uyakwazi leya mali ngale kokuthi umuntu uma ethethe ukhala ngemali ethena awungipha u-R1 in, uyakwazi ukukhipha imali laphana umuntu umuphe. Uyakwazi futhi umuntu ukumsukela ngaphandle kwesizathu uthena, awubafo ubani kunjani ethene umuntu udlala ukuqaleka, ungabe uyabhema ethe umuntu omile, uvele ukhiphe nje imali umuphe. Hhayi phela ukuthi uphisana ngayo, ngoba phela awuthwebula iy'nhlahla. Kodwa lokho ukuthi bayabonga, nesidalwa saloya muntu siyajabula, asithakathe. Please take note, asithakathe. Nesidalwa saloya muntu siyajabula nje, nkathi ethi ngiyabonga ukuthi Nkosi yami umuntu bethi uy'celela u-R2 wokuthenga iluzi, wena uzomnika u-R10 noma u-R20, usecabanga ukuthenga. Kwakuthi ebonge nje, ukuthi ebonge nesidalwa sakhe siyajabula, shuthi namathongo akhe ayajabula, shuthi nawo asezokulekelela kulolu hambo oluhambayo lokuthi uthole umsebenzi. Siyenzelani lento? Senzela ukuthi kungathi ngelinye ilanga uyithole usuthi uyasebenza, ngoba uzwa abantu nje bethi lokhu ngasebenza nje imali angiyiboni, kunalokho ngene ey'kweletini ini. Vele akaze beye kule process, abanye akaze beye ngenxa yokuthi bebengazi, ngoba usuyazi-ke sekufuneke uyeke. Omunye uzothi-ke ngoba sengadlula-ke sekwenzeka, ayikho phela into engaripheka.
usengabuya nje uqale phansi ureporte futhi ukuthi yini wenza kanje ningoba awukwenzanga ngithe ekuqaleni ukureport ukuthi uneminyaka ewu10 ewu30 usebenza ungakwenzanga usengasho ubeke ukuthi ngoba ngingakwenzanga kwakuyini izizathu. Ngicela ukuyibamba lapha kodwa le yomsamo ngisafuna ukuthi-ke ngikhulume ngayo kabanzi ngelinye ilanga. Siyabonga. Ningakhohlwa-ke babukeli ukusubscribe nilokhu niqhubekile nisubscribe ni-share ni-like before ungene kwividiyo ngiyafisa nje sengathi ungashaya u-like. Sibonge-ke nalaba abasubscribe-ile. uNkulunkulu abe nabo nonke nina enibukelayo. Inkosi sengathi nganibusisa ungapheli lo nyaka okunye kwenu benikufisa kungenzekanga. Siyabonga. Utshele nabanye besubscribe bebuke i-channel. Thank you.